Projekcijom filma Ju grupa Trenutak sna Darka Lungulova u Gračanici je otvoren 12. po redu festival dokumentarnog filma i kratkih formi Grafest. Lungulov je napravio film o jednom od najpopularnijih jugoslovenskih bendova. Film prati same muzičke početke, čuvene braće Jelić još od formiranja prvog benda Džentlmeni, ali i čitavu karijeru i uspehe Ju grupe, raspad države, kao i njihove privatne živote. Nakon promocije u centralnoj Srbiji i regionu, ostvarenje reditelja Darka Lungulova mogla je da pogleda i publika u Gračanici. Da je uvek lepo vratiti se u Gračanicu i da mi je drago da ćete ovaj film kome smo ne samo ja nego i drugi autori posvetili čak 7 godina života, toliko je trajalo pravljenje ovog filma, da ćete ga videti upravo onako kao što smo i hteli da ga ljudi gledaju na velikom platnu. Grafest se održava 12. godinu za redom, a pored filma posvećenog Ju grupi, publika će u revijalnom programu moći da pogleda još 2 ostvarenja. Za ovogodišnji Grafest, koji se održava pod sloganom Muzika života, je prijavljeno 36 radova domaćih autora, uglavnom novinarskih, a selektorka Nevena Matović u uži krug je odabrala 17. Koliko godina sam već ovde, ja vidim koliko festival znači ovoj ustanovi, koliko znači ljudima koji ovde rade, a još mi je draže što vidim da znači i autorima. Svake godine su prijave drugačije, svake godine je selekcija drugačija. Što se mene tiče, kad bi moglo, ja kao neko ko dolazi iz Beograda i ko nije u prilici da dobije sve informacije o životu ovde, bih pustila sve filmove koji su selektovani. To je naravno nemoguće. Radove na ovogodišnjem festivalu ocenjivaće žiri u sastavu novinarka Ivana Vanovac, publicista Đorđe Jeftić i reditelj i selektor Beldoksa Igor Stanojević. Festival Grafest organizuje Dom kulture Gračanica, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju.